Pada suatu hari ulun nih kehausan, bakunja nih ke dapur menginom. Babaya sa tigukan, ay napa nih orang baunya pina membari kapingin. Pinanya datang dalam kulkas pangayu panggagawayan ku janaki nah. Semangat ajin kabidawang. Kapiting sekalinya umapas bana ulun os bana kada makan kapiting nah. Nyaman banar nih mun dimasak asam manis, barasnya baras unus, tapi dimasakin nasi pang dulu. Karutusan parut membaras nang dimakan. Kapiting suka ada juga di dalam wadah nih nah. Maka kapiting suka nih sabertahan awaknya kalau dimakan. Nyaman bana goreng tepung nih, tepung kentaki pada padas. Tahu bakso ada juga nah nyaman bana gasan camilan nih sambil nonton sinetron Indosiar. Sagala undangnya ada juga nah. Saku nyaman kalau undang nih mun digangan sup. Syukur sapala bener hibak isi kulkas ulunan dikirimi matan juragan Arthur. Apalagi dia nang hobi masak-masakan siput. Maginannya sudah ada bini, ada nama masakan. Mapas banar langsung aja follow Instagramnya juragan Arthur. Langsung order di DM atau chat di WhatsAppnya.